siakan yo le ni bukan palabu leve ano so siningun sala guys so minga tolunan tola na ibon to tani kana kawi ani viko download taka na superstore app ka boli sa yan rani yan bana katal mai na bekan ni anto patabul to mai na mata kan bengkar rabe dai na buku ni non daru bena no mena serre sen ngono bagaruta kini bagatawa na VT FM ya wati ko ni non daru pasra ukula butaki kore sulu mebe rups big bear ngai nganita bina kale buato ni tangan na kene sau happy raki mebe rups big bear Number Slider, nama kemain nabe monitini nabe mataka kina tini kendua, moniti kina vaka rambuka, bitamain numu bina numi, kalau tak main tapi tama onggaraba, darubah slide ena vaka tawa, ena VT FM. Yang dinasaran daru bas rede na vakatawen na salika kampura gani VT FM pambula sartal tiani be kam nikat sarra be kan ini sangkai sama to mai en mata kabina kai dei den laki bota kai tini kalim na miniti me tini kanduan na kaloko sabanu ni bina kalebiti ko na karang karabi to kanai tabi en singi bina kan ko be kam to ket sarra na be kan ini to bota bulti ko mai ya woti ko ni non daru bas ride sei tabi tabanga on garabo to kan singi bina ni ko bakal le mai en bukun ni non daru sara live tiko ena VTFM mana mata kabina kan iku ay be kem nikat sarbe kan ini anto bota politik mai sabayan rutiani ena bukun ning karabi tabi bakat ngautakan sing menani ku be kem to sar mati lawan do sama politik mingori ena Bulen Belly Corvo Town Lario Luke Leslie John bota ke keleto ka vivo ti politik movi mai Corvo televu ena mata kabina ka inda itu to boy tiko non da bisa mati bambul sertelengani be kadingalem tamai lem batambua Hector Zink Junior, boleh binaka Vitali Rabuna, dong boleh binak serta lengana mati lawan do, sama boleh toko mai, yang sing binaka inde, ma boleh telengani veya Nico Don, toto bawa tiko na nonda bisa mati, yang nama taka binaka Nico ay, lesenia ngone baka ruang malombula, en bukun ni bisa mati tokan mata kabina ni kuah yang rabinaka Rusia tisibo baka serta laki na vei Sofia ngoni lebu to boy tikon ta bisa mati o sabanu ni bina katian ne kana garabi tokan itabi en mata kabina ka inda ya wangani to moya kerinda mundamu sombon nongu lewa talanoni Vimo City en bukun ni tuve ya waki katoni en rono dolu rosanga bolo Brother Junior boleh binaka serang ko sa pati pambibital ngabi kem to ket sarna bi kanin to ndo boto to kumay na mata binaka indai le meki wanga ke kinisi marama daga tingangon na talimbe na TV saibo mai rai isa to ka bawoti ndraga binaka ni talimbe sem tele bukan boleh binaka pabul sertalangani beya mia usambulere mia romba na kandabu sovea sama boleh to kumay pati ke kianda na mata binaka ni ko Pagkatang tuna sa samaki mbale buto may mbala na sa ubo bula binaka. Yosefo na imbosa sa mabalitang may Rockhampton, may Queensland na matakabinan ni Kuya yan rabinaka Yosefo. Smalti ko mula siya. Sa mabalitang may Maduato, Drix, Rawasoy, Botake, Kali, Vanuni Vinabi Kemundo. Sainin daw bula binaka saini. Net by 5 yan rabinaka Sambo Hazel Ngonavo bula binaka Ratu Silvano Valisili yan rabinaka must buy garin si reway ya megaya bote nga bay seru bote kay Josephine sabi o sa bulare Silvano Valisili dan watani bulare tengo berbasanga bula binaka line point melambasa olisi mbambasinga tupeni o Johnny dimbua bola manikoro na ratun ranra family Simeone Boliti Madoi boleh benaka bena no berikan sarna leni tiko ya dole bato settlement ena corona lot ena kana karabitu na itabe na sangmana ko be bibi berna dorbo era baba bitiko na baga raw di la ko bambo ke pa na koro kumi pena no bitigano Simeone ena sangmana kani kwa
Ambula tilgani be kem tukat sarra mate lola do sama wol to mai kinoya and a velo drive and mata bena ni kwa. O Filomena mata ya na bukan ibina numito kana mata bena kay dai ya. To kay Jason, boleh binaka sama tiko may rane mga buka na Emerald Central Highlands may Queensland na mata bena ni kwa brother Junior. Boleh binak sertal nga ba ni binaka tikian ni na timi ni Corolevo Blacks. Na baruay na matawang ko. Kuilan tulo ka rewa klasta. Boleh binaka na klasta Pace Mechanics. Filomena benanumi na mata kula kumbulaw na malata kumbulaw may buwa na mata ka benaka hindi. Kikam di kansara na level 5 sa kabulog katolo. Ni sama boleh to kumay na mata ka benani kuwa. Nitak ni Maro tak to ko na Venga Ravi and VTFM. Apa ko mata era binaka sama tiko may berry me Adelaide na mata binaka inda yan ra binaka yan ra. Solomon Ratu dolabina Andreu na ser katara me gena nomikin Andre ni vitamini tabu ambatabua peni tuwayo John Trazan fama sama politiko may nasigman ni ko na vale bran to bata politiko may. Yang dinasara totoo na kero ya vong ganito mo ikirin damu sombon ng gulewa sa matiketa politiko na mata kabina kay hindi ng darusali kakamburaki na VT FM pambula sartal nga ni Vikim Nikat Sarawe kandaw ni sa politiko may na buguti ko ng tabi sa mati na singi binaka ni kuwasa na itabi tapang nga ang karabotoka Boris Waywalum bula binaka na ser kataraba mengay na numikino Simeon Ndengay kay Samu may serene pambula sartal nga ni Veya Saito Rua na balib ng dobo to politiko may aporos sander na lang idolabina do boleh bina kana MYP Limited na South Job Site likeli rendike meu bulare asalnya talendo boleh bina kana yan na yatu malolo do sama boleh to maikina en singa bina ka indai pambula sartangan na loma ni koro embua loma ni koro na pepu pale to ko sara na buke wairua na buke wairua pambimbinga bono pale na ratun ranra na vale na sama boleh to mai tango Lija Christian na boleh bina ka na imbuka tumbuku wasa boleh bina kana ser katarame gena nimtan lagi no kerna job Chingoy Sheraton. Dena raw katakat sartungan na singay nandi na ngunungo. Sepa na iyan dono. Mula binaka may malo kumuala wano ni binaka tuyani na bukan ni bisa mati. Tumpuna ser katarawa may ginanim nga na laman ni kor na teliran daw sa mo may telebu mabimbinga vikito na tarvalitiko. May kor makawan ni sigma nga ni ko. Mula sartal nga ni pitan do bimbuay ang binaka. Boris Waywalo bula binaka. Totoo iti ko na non tapito kanya na mataka binaka inday ya. Na ser katarawa may gaya na numital nga kino Simeon Ndengay bata kay Samu may serene. Bula rea likeli rendike salnia talindua pakaserta laki na beya tukay Jason sa matiko may nararani mga buka may Emerald Central Highlands may Queensland na mataka binaka inday. Ang mula serta nga ni beya kem nikat sarawe kandaw ni ando batabulito ko may na mataka binaka ni kuwa di naman ni sangabekan ni baka na numiyani buku ni kena sa tumboy kenta kosto na una na mataka binaka ni kuwa sa vanu ni binaka tiko ken na tomani tiko na ken nagarabi tiko na itabi. Mga nito morto na taus vocal na nato katiko tenebuni ang wakingo wondo en wanga dhalan nindondomo. Ia meu sambula rebe kem nikat sarabio kanini ndo batu politiko mai kila ka kumbula mai mbua bena numitiko mai Baghdad mai Iraki na mata bena kai dai Dels bola. Brother Junior ser katarabango ndo sana numitiko na mai na TV save mai ra. Na geng ni musuntobu na TV mai ra. Totoo oti na sama politiko mai na mbude ni valu.
Silivano Valisili, meu sambula reviro, na sera katarama, mege bota bir katsara kore na toka lau kumbula maimbua, isa. Abi minga bena marama na tinangu makarita mada. Toto ka bota na bisa mata Silvano Valisili. Ni mbula binaka na wekangu ni ndo bata boli toko mai na toka lau kumbula maimbua na mata ka bena ngani kuasa bena numiti kia inyo Silvano Valisili. Ben wateni na Corvo Depo, mai teilebu, mbula binaka. Ronnie Kurumaira, sama boleh tu kemana bola Seven Seals mai Serene. Toto ka bawa tina nanda bisa mati. Mano ini benda ketika ya ni bikin nikit sara. Ena buku ni antu itu itabe da tuing karena betul karena mata kami nak kaitin dai. Tumbuna nga tumbuna. Pambola juga bay pasenai. Lesu mai natanga mai nataliran tau samu telebu. Sa tanga baka mataka. Ni boleh benda ketalangan ala di koron itu apa tu boleh tu kemainan raun na bosa bibingan na koromai family. Sama boleh tu kemayor tu na berto bena nimi tu kemain na boleh ku ena mata kabena kain di dai bikin tu ket sara na ala di koromai nan rau na bosa. Ya ketalangan sana mai dapat tu kira na nunggu venga rabi. Nama ketal tu kemain na moni tu mayang gona nondaru bus ride. Hey, sembera Josephine Pereira yang namin nakama Australia. All the best to the Maris Brothers High School under 18 rugby team. Tamay Juro Sese yang namin naka.